Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Miyaw ikaw. Unya gidala si Jesus sa espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii ug unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya og miingon, "Kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab na isulti sa Dios. Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa niingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug mosimba kanako." Si Jesus mitubag, pahawa sa tanas. Ang kasulatan nag-ingon, "Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kining first Sunday sa Lent, ang una gid aning mabati nato kabahin gyud sa pagtintal ni Jesus. Ana sa usahay dili sa gyud pagtintal, pero sagaran pagtintal. Kay kini manggong Kwaresma mao ni ang atong pagpanindot sa atong relasyon sa Ginoo. Nya kanang sala mao nay makapabati sa atong relasyon sa Ginoo. Nya ang sala nagsugod na sa tentasyon. Mao na sa unang pagbasa, nindot kay relasyon ang Ginoo ug ang unang tawo nga iyang gibuhat si Adan ug si Eva. Gitintals bitin, nabati dayon ilang relasyon. Kanang banag asawa nga nindot kay relasyon, tintalon dayon nas bitin sa yawa, mobati din ang relasyon. Bisag ka na imong naong, nindot kay kag naong, baby face kay ka, tintalon din ka sa yawa ana mga paputi-putis naong, hangtod hadlok na kay kasigas adlaw. Guba naman imong naong. Anang imong buhok nga natural kaayo, tintalo din ka sa yawa, pakulor-kulor, pariban-riban, hangtod imong buhok mura na nag-alambre. Gahi na kay tanan, gasto na sad kag maayo aron mo humok-humok. Mga tentasyon ba? Kining pare, may kay mamaligyag sila, tintalon dayon eh. Masam sa itintalan eh. Patay ni, wanay mo viewan eh. Mao na, tentasyon. Kinsa ninyo dinhi ang dili gyud matintal or wa gyud natintal ta sa kamot.
Ulos gid mo mga yawan noon. Oy, gabi ka ng tentasyon. Ang kanamang kong tentasyon, mga igsoon, gisintro na sa unsay nindot para nato. Munay una gyud. Kana bang nindutan kay ta? Kana munay unang itintal. Ang sunod kanang tentasyon kana sang di gyud ta ganahan. O kana lain na sa nang tentasyon. Nya ang sunod na sad kanang wap animo maangkon. Kana bang imong gipangandoy. Mao nay tirahan si yawa. Kay bao mang yawa na kinsa may di matintal nga porti mang ninduta. Hay may mas nindot ang silingan nga 18 anyos o ang asawa nga 60 anyos. Hay nindot ana. Kamu mga bana ba? Kamu mga bana hay may nindot ana. Oy, kalayo ra nang 60, luod na kay nagnaong. Pero bantay, nindutan gani ka, tentasyon na. Hay may nindutan sa pare, daghag kolekta o way kolekta. Daghang kolekta, pero dili na tentasyon, grasya na. Kay di man naamo, magunsa man ang dako kay kolekta, daghan kay mamalit sa tong slot, di man sad nga ako, di man ko na isod sa bulsa. Anhi man na sa simbahan gamiton. So dili kay na nindot para nako, malipay lang ko ana kay para simbahan. Kana kon wa ko batintal. Nya sunod kanang ang satong sunod ato kanang di kaganahan. Di jud ka ganahan. Hay may inyong dili ganahan. Kanang daghan kag pagkaon o wa kay gikaon. Nang wa jud kay makaon ba hay may di ninyo ganahan ana. Kanang way makaon di ka ganahan ana. Hay may ganahan ninyo kamong mga babae, buutan nga lalaki o bisyoso nga lalaki. Mo tanawa di ba pare gyud inyong gikinahanglan. Pero ay kumpiyansa na. Nya sunod kanang mga pangandoy. Kana bang wap amo abot nimo? Hay may ganahan ninyo imong kwarta 1,000 o 1 million? 1 million gyud, pero hibaw ko nga jutay ra kayo ang naa ana. Hay may imong ganahan imong kwarta 10,000 o 10 billion? Og papilion gyud mo ba? Oy, nangandoy jud kay kadtog yung daghang kwarta. Nya wa nay hunong pangandoy. O mo nay gitira sa yawa ngadto ni Hesus sa pagtintal. Di man ganahan tanang way gikaon ingon ding yawa. Niya may mga bato gamhanan man kagamita imong gahom himuan ning pan aron mawa ng problema nimo sa kagutom. Si Hesus giilisa niya ingon siya di man kita ganahan anang gutom. Pero pwede ba yan na tagbaon sa pulong sa Dios? Di ba? O na, wa na gani mo gikaon, ay mo karatol, ay mo pangutang. Kaya kanam kong pagpangutang, mo na paghimo sa bato nga mahimong pan. Di ba? Ayaw mo pangutang. Unsa man, basa lang mo sa pulong sa Dios. Mo inyong himong pamahaw, paniudto, panihapon. Tanawa, di ba? Human sa 5 kaadlaw, hanap na kaayo ang imong pananaw. Hanap ba? Pero nagbasa gyapon kas pulong sa Ginoo. Kana hangtod din akakakita sa Bible. Amo na mo nay buhata. Pero wa kay utang. Magun sa magsiga kay kag mata, tinaw kay kag pananaw, pero may kay kamutan-aw sa maningil, simang day kag lakaw. Kusog na kay ka mangilad, wa kay kapuslanan natintal ka siyawa. Nya kanang nindot, oy sus gipakita sa yawa ang kanindot kana bang pakpakan kas mga tao ba? Yes, pakpakan. Di ba mo manaron? Daghang mo view nimo, daghang mo daig. Mo na manaron ang tentasyon. Mo nang uban TikTok dayon daghang mo view. Nya mga babae kay di man kayo mo view og taas imong sinina. Ala hushut ana ong gingaris babaw. Hangtod nga ang pare magpanilap na. Mga kabuang ba? Inana.
Kay para daghang mo tan-aw. Mo tong ingon sa Dangyawa, ambak dinis building. Tan-aw ng mga tao nimo kay niagot ta sa sentro sa syudad. Pero sapnayon kas mga anghel, di ka maunsa abot nimo sa ubos, mamaphara ka niya, moingon ra din ka. Okay na. Moingon mo to, pili ba yun? Mo naron uso kay na mga XX ba? No? Apil na mga X-rated. Exhibition ba? Ngamba ka ng pangpang, amba ka ng eroplano, niya, igabot siyuta, buhi lang yapon. Pakpak na yun. Mamuna gusto to pakpakan ta. Pero ang Ginoo niingon, ayaw sulaya ang imong Dios. Nganong ako magyong sulayon ang Ginoo, balaod manas Ginoo nga kun moamba ka, hagba gi ka siyuta. Gravity man na, law of gravity, natural law. Law man na agi-establish sa Ginoo, nganong imo magyong hagiton ang Ginoo nga usbo niya ang iyang balaod. Parehara na naman, pusila ko. Nya Ginoo, niingon mangyod ka nga dili ka maunsa kung mutuo ka nako, ako ning pusilon akong ipakita nga dili ko maunsa. Na ipusil nimo, buak na imong Nya, sa mahitabo, patay ka, yung Ginoo, balaod na nako, nga madutlan ginang imong nya og dako imong samad, patay gyud ka, nganong imo man kong suwayon. Unsa may gustos Ginoo, tumana ang iyang balaod, respetuhi ang iyang balaod, sunda ang balaod sa Ginoo. Dili kay magsigi mog sex, unya ang imong iampo nga di unta ko mamabdos, niyabag ka. Imong suwayon ang Ginoo, Lord, nagsige man yung kog simba nimo, lab man ni kay nako akong uyab, nang hagad man ni mga tumig motel, mukuyog lang ko Lord, panalip di taong ko Lord, gaway mahitabo. Nayabag ka, ato mog motel, ni way mahitabo. Bisan ganig pare imong kuyugan dito. Kamuritsing yung ayaw magsuhaya ba? Sundahin noon ang gisugos, Ginoo, you shall not commit adultery. Sa huna-huna palandaan, buntugan na ng mga malaw ay huna-huna. Kana mo'y sunda? Gusto magkakang ma-preserve ng imong virginity, kanang imong purity. Gusto magkakangwa kay anak, ay mo pag-sex. Pag tinutukay mo diha. Kay balaod sa nas Ginoo nga di gyud mamabdos ang tao basta way sexual activity. Usara gyud ka babae ang iyang gipamabdosan nga way sexual activity, si Maria. Dili na pirmi buhaton sa Ginoo, kausara na tungod sa importante sad nga plano. Ay nalagsuwaya ang Ginoo. Do not test God. Sige kong sigarilyo, Lord, unsaon man gyud ganahan man ko ng sigarilyo, di lang ta ko masakit og sakit sa baga. Inom kog maayo, Lord, inom kog maayo. Ay lang sa taon paboruta akong atay, Lord. Yabag ka nga, blaod na sa Ginoo. Lord, mangabit ko, Lord, kay lami magining kabit nga makasabot lang untang asawa nako, Lord. Makasabot lang untang bana nako, dawaton lang ta ko ani akong kahuyangan, sabton lang ta ko niya. Yabag ka diya. Sala man na. Nya imog yung testingan ang Ginoo nga linaw lang yun imong kinabuhi, magkagubot ginang kinabuhi nimo. Basta pasudlo nimong sala, matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, musud ginang kamatayon, musud gyud ang kadautan. Ay pagsigi dagpakaron ingnon nga mo serve man ko nimo Lord, mo ampo man ko, mangumpisal man ko, sabtalan sa kuaning akong kabit, sabtalan sa kuaning akong iring-iring, kaning akong duaw-duaw prostitute, kanibang akong mga kinilo, sabtalan sa kuaning. Di na pwede. Do not test God. Muabot gyud ang kadaot. Kining mga linog karon, kining mga baha, kining atong gitawag og climate change, bunga na ni sa atong pagsigig supak sa Ginoo. Unya magsigig tag ingon, sabta ko Lord, sabta ko Lord. Ang sala muhatag ginag kamatayon. Numdumi na ninyo. Labaw na gyud ang sa pari. Kay magkadako ang imong authority. Ang gamay nimong sa dako kay nag-impact. Mas maayo pa tong kinaubsan nga tao makasa kay gamay ra kay nag-madamage. Mo nang giingon sila nga sana great power
requires great responsibility. Nga naman, kay taas kay kag abilidad, pero nako, masayop lang ko aning akong kinabuhi, maigo lang kong tentasyon, kamong tanan, pila mo kamilyon, magtanaw nako, labi na sa mga online parishioners, patay kita. Maunay maigo sa usa lang nako ka sipiat. Mas may paning sakristan kay masipiat ni ang iyar sang mabiktima kadto sa mga asherites. Sila ra sa naunay-unay. Pero pare, ay sus, apil tanan. Apil pa mga online parishioners, wa nagay mamalit og slot. Pero magbinuotan lang sa gyud ko. Bastang daghanag yung mupalit. Mo nagahapon ang atong halin. Pila na halin nato sa atong kuan. Slots nga SBF DAG. Nahalina na ta og 5,335 slots as of yesterday. Do tayo. Pero napay 70,665 slots nga tag 500 per slot. Kung di lang yun mo magpatintal siyawa nga ayaw hatag, di lang yun mo magpatintal o manghatag lang yun mo, kining ni ang 500 slots. Ang sana? 70,600 ka slots. Hurot dayon eh. Oh. Niya, paspasay na rabataron kay nagsugod na tagtrabaho. Akong ipakita ninyo kadiyot sa atong screen ang nahitabo na nining past week trabaho. Na, pakita do. Sa inyong pagpamalit og slots, pero tintalon gid mo siyawa ay namugpalit, pero di ko mahadlok ani kay gamhanan man ang pulong sa Ginoo para manis kayuhan sa simbahan. Siguro gyud kung mamalit ra gid mo kamong mga buutan, pero kamong mga nangatintal pagbag-o na mo. Ang katapusan gitintal ang Ginoo nga ihatag ang tanang gingharian, ang gigamit sa Ginoo pulong sa Dios nga nag-ingon simbaha ang Dios. So kana ding musimbas Ginoo, dili gid na mahangol aning mga bahandi sa kalibutan. Pero kung ikaw ni simba siyawa, ganahan kay kag bahandi, magsigi kag pangitag kwarta, yuta, no? Pero kung simba kas Ginoo, tinuod jud tang nagsimba sa Ginoo, di ta mahangol sa bahandi. Nga naman, kay kanang tanang bahandi nga atong makita dinis kalibutan, pulos na hinimo sa Ginoo. Nya kung ang Ginoo mo itong simbahon, siya mo'y muhatag na tog bahandi, dili ang kalibutan. Mao na simbahon nato ang tighatag, dili ang hinatag. Nya unsa may itong buhaton sa iyang gipanghatag, ipaambit sa atong isig katawo. Iapod-apod sa Dios non nga pagpaambitay. Munang ayaw na mo pagsigi og inilugay, magsigi na tag hinatagay. Di na unta maggubat ang mga nasod aron lang mag-ilog sa bahandi o gahom, maghinatagay unta sa bahandi. Di na unta magkinusmuray o magkinihaay ang mga managsuon kay nag-ilog sa utlanan sa kabiling yuta sa ilang ginikanan, kung dili magpasayloay o maghinatagay o agianan. No?
Nabita mi gisukod dong yuta kanang atong himuanag kapilya para sa ato dining San Vicente proper. Naaman dihay 500 square meters sa atong gipalit. Hinaot magamit na og temporary nga kapilya sa pista sa ato sa dinhing katong chapel ba diha ba nga 100 years na kapin atong padayonon. Yang pista ana katapusang Huwebes sa Abril. Yang ato na rong pista sa parokya katapusang Sabado. Nindot kayo gahiusa mi dito nya pag-abot na dito ingon din sila ngano man ipadir nga gi anak maningadto ingon sa Sister Elby ang mag-imong ibabag diri uyon sa karsada ug dunay mo palit dito sa luyo unsaon pag-agi nya pag koral ato na ning abunuhan iatras ang kuan iatras ang paghimo sa koral kay haron ang karimpikas o makapalit mo atras og gamay na apay agianan sa tunga ana bang panghuna-hunaa ba dili kay ako ning yuta kuralon ko asa mi agi bahala na bukas ko agi ako ning yuta nabuangon mo ginabuotan man mo nindog na lang ta